Danas radimo žetvu kukuruza i evo šta smo zatekli kad smo došli na njivu. Preko puta strnjika koja je zapaljena i izgorela. Imali smo sreću da nije prešlo put i da uhvati kukuruz. Ali zato komšija pored strnjike nije imao sreće. Njegovi kukuruzi su izgoreli. Evo ovdje se vidi koliko je falilo da pređe put. Do sredine puta i više je prešlo da uhvati kukuruz. Poneki klip se vidi, uglavnom je izgorelo i otpalo. Vlasnik vjerovatno ni ne zna da su mu izgoreli. Sad znači kad dođe da bere. Ovdje se tek vidi rezultat. Tamo izgleda neko malo pokupio. Jer ni nema puno klipa, ovdje se vidi klip. Eno i sad u daljini negdje gori nešto. Evo kako to izgleda kad izgore.